igisirikare cya Ukraine cyatangije ibitero ku Burusiya mu ntara ya Kursk. N'ubu ingabo za Ukraine niho ziri. Ahangaha Ukraine yatangije ibi bitero ku Burusiya itekereza ko bizatuma Uburusiya bukura ingabo zabwo muri Ukraine zikajya gutanga umusada imbere mu Burusiya. Ariko ntabwo ariko byagenze. Mu buryo bwatunguye benshi, Perezida Vladimir Putin yarabihoreye. Abasirikare be abarekera muri Ukraine, ahubwo abaha amabwiriza mashya yo kwihuta bakigarurira intara ya Donbass yose. Birasa naho icyatumye Ukraine itangiza ibyo bitero kitagezweho, kubera ko Ukraine yanashakaga ko Uburusiya bwemera imishyikirano. Perezida Vladimir Putin aherutse kuvuga ko imishyikirano yakwemera yaba ari igihe Ukraine nayo yakwemera ibyo bigeze kwemeranyaho mu 2022 ubwo intambara yari igitangira. Iki gihe mu biganiro impande zombi zagiriye muri Turukiya, Uburusiya bwavuze ko kugira ngo bwemere imishyikirano, Ukraine igomba kubanza kuva ku cyifuzo cyayo cyo kwinjira mu muryango wa OTAN, kandi kemera ko ibice byose Uburusiya bwigaruriye bya Ukraine bubigumana. Perezida Zelensky iba kibyumva ati vuga uvuye aho, kubera ko imipaka n'ubusugire by'igihugu cyacu bigomba kubaho. Ubu rero intambara irakomeje. Ibitero biremereye by'Abarusiya bikomeje kwitura ku butaka bwa Ukraine, kandi birahitana abaturage benshi n'ibikorwa remezo bipima za miliyari. Gusa ku rundi ruhande, abanya-Ukraine nabo ku butaka bw'Uburusiya barimo baragenda buhoro, ariko ibitero by'indege zitagira abapilote zabo birimo kugezwa ku murwa mukuru Moscow. Muri Ukraine reka bariho duhera. Ibitero by'ingabo z'Uburusiya mu burasirazuba bw'iki gihugu bikomeje kwiyongera. Ubu ngubu intego nyamukuru ni ukwigarurira umujyi witwa Pokrovsk. Ni umujyi w'ingenzi cyane ku gisirikare cya Ukraine, kubera ko niwo nzira inyurwamo n'imodoka zigemuriye abasirikare ku rugamba ibyo kurya, ibikoresho bya gisirikare ndetse n'abasirikare bo gutanga umusada. Ku cyumweru igisirikare cy'Uburusiya kigaruriye umujyi witwa Novodivka. Ni umujyi uri ku birometero 10 hanze ya Pokrovsk. Ibirometero 10 bivuze ko urugendo rusigaye barukora mu gihe cy'amasaha, uyu mujyi bakaba barawufashe. Abarusiya kandi bifashishije indege zabo z'intambara bagabye ibitero biremereye ku mijyi itandukanye ya Ukraine nka Lviv, Poltava ndetse na Kharkiv. Iyi Kharkiv niwo mujyi wa kabiri munini muri Ukraine nyuma ya Kiev. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, Minisiteri y'Ingabo y'Uburusiya yavuze kandi ko igisirikare cyayo cyafashe agace kitwa Memrik. Ni icyaro kiri mu birometero 20 uvuye Pokrovsk. Urebye barimo kugota uyu mujyi wa Pokrovsk ku buryo bazawigarurira nta mbogamizi n'imwe bafite. Ntabwo Ukraine iratangaza ko Memrik yafashwe, ariko byitezwe ko ubutegetsi bwa Ukraine buza kwemeza aya makuru bidatinze. Ku rundi ruhande, twababwiraga ko Iran hari intwaro irimo guha Uburusiya, ariko umwe mu bayobozi b'igisirikare cya Iran, Faziola Nozari, yatangaje ko aya makuru atariyo, ahubwo ngo ni amakuru agamije kuyobya muri ibi bihe by'intambara. Ngo ni amakuru yahimbwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya nabwo ntabwo bwigeze buyahakana, ndetse ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza ndetse n'Ubudage bikomeje gushinja Iran guha Uburusiya misile zirimo gukoreshwa muri Ukraine, ndetse ngo ibi bihugu birateganya gufatira Iran ibihano. Umunyamabanga wa Leta ushinzwe ububanyi n'amahanga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Anthony Blinken, mu ijambo yavuze ubwo yari mu ruzinduko i Londres mu Bwongereza, yashinje Iran guha Uburusiya misile balistike zirasa mu ntera y'ibirometero 1000 cyangwa se munsi yabyo, izitwa short range ballistic missile. Ngo Uburusiya buzifashisha mu ntambara muri Ukraine. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubudage nayo yavuze ko guverinoma y'Ubufaransa, Ubudage n'Ubwongereza bamaganye bivuye inyuma igikorwa cya Iran cyo kohereza misile balistike mu Burusiya, kandi ngo bazakora ibishoboka byose Iran ibihanirwe. Itangazo rihuriweho n'ibyo bihugu ko ari bitatu riragira riti, iki ni igikorwa cyo kurushaho kuzamura umwuka mubi gikozwe na Iran n'Uburusiya,
kandi ni ikibazo kibangamiye umutekano w'Uburayi. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi bihugu bitatu bizahita bifata ingamba zo gusesa amasezerano y'ibikorwa na serivisi zose zo mu kirere ibi bihugu byahuriragamo na Iran. Risaba ko Iran ihita ihagarika inkunga zose iha Uburusiya mu ntambara burimo kurwanamo na Ukraine. Ukraine ivuga ko ibi bihano bigiye guhabwa Iran bidahagije mu rugamba irimo kurwanamo n'Uburusiya. Umuyobozi mukuru w'ibiro bya perezida wa Ukraine Andriy Yermak yagize icyo avuga ku magambo ya Blinken. Avuga ko Amerika izatangaza ibihano bishya kuri Iran kubera guha Uburusiya missile ballistique. Gusa abanya-Ukraine bo bifuza ibirenze ibihano by'ubukungu no gukomanyirizwa kuri Iran. Bo bumva ahubwo Iran yakaba yiraswaho. Mu butumwa yanyujije ku rubuga rwa X ati ibihano byafatiwe Iran kubera guha Abarusiya missile ballistique ni intambwe nziza. Atari ko ntabwo bihagije ku rugamba rwa Ukraine rwo kurwanya Uburusiya. Ati dukeneye uburenganzira bwo gukoresha intwaro z'uburengerazuba mu kurasa ku butaka bw'Uburusiya. Ati dukeneye kandi guhabwa missile zirasa kure no kongera uburyo bwo kurinda ikirere. Ati dukeneye uburenganzira bwo gukoresha intwaro zo mu burengerazuba mu kurwanya ibitero bya gisirikare ku butaka bw'Uburusiya, gutanga missile ndende no kongera uburyo bwo kwirindira ikirere. Iran mbere yahakanye ibyo birego byo guha Uburusiya intwaro zikoreshwa mu ntambara yo muri Ukraine. Gusa nyuma yaje kwemera ko hari intwaro yagurishije Uburusiya ariko ngo baziguze mbere y'iyi ntambara. Mu butumwa bw'uhagarariye Iran mu muryango w'abibumbye ati Iran ibona ko gutanga ubufasha bwa gisirikare ku mpande zombi zirimo kurwana bituma abantu bapfa ari benshi, ibikorwa remezo bigasenyuka ndetse bigatuma n'imishyikirano yo guhagarika imirwano ikomeza kuba kure cyane nk'izuba. Ati nta bumuntu burimo. Ati ntabwo rero ari Iran yonyine ikwiye kwirinda kwishora mu bikorwa nk'ibyo ngibyo, atahubwo turanahamagarira ibindi bihugu guhagarika itangwa ry'intwaro ku mpande zombi zihanganye muri iyi ntambara. Ahanga yakomozaga kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburayi bakomeje guha intwaro zitagira ingano Ukraine ndetse no kuyirundira miliyari z'amadolari yo kugura izindi ntwaro. Mu gihe hari uko kwitana ba mwana, abo mu burengerazuba bw'isi bashinja Iran guha missile Uburusiya. Ubu noneho ahubwo Uburusiya bwatangaje ko buri hafi gusinyana amasezerano mashya na Iran. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byavuze ko umunyamabanga w'akanama k'umutekano mu Burusiya bwana Sergei Shoigu wanahoze ari minisitiri w'ingabo mbere y'uko ahindurirwa inshingano mu mezi make ashize, yavuze ko Uburusiya bwarangije hafi ibyasabwaga byose kugira ngo hasinywe amasezerano mashya na Iran vuba cyane. Ati dutegereje umwanzuro uri hafi w'amasezerano mashya y'ibihugu byacu. Ati turimo turarangiza ibisabwa imbere mu gihugu mu rwego rwo gutegura inyandiko zikenewe zo gusinywaho n'abaperezida bombi. Uburusiya bwakomeje kugirana umubano mwiza na Iran ndetse n'ibindi bihugu bidakundana na Amerika n'Uburayi nka Korea ya Ruguru. Mu myaka 2 n'igice ishize kuva intambara yo muri Ukraine yatangira, ibi bihugu byakomeje kurebana akana ko mu jisho. Hagati aho umunyamabanga wa leta ushinzwe ububanyi n'amahanga mu Bwongereza David Lammy yavuze ko we na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Antony Blinken bavuze ko bazagira uruzinduko muri Ukraine muri iki cyumweru. Ibi ngibi bwana Lammy yabitangarije abanyamakuru ubwo hamwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwana Blinken wari wasuye Ubwongereza batangarizaga abanyamakuru ibyo baganiriye. Bwana Lammy ati nshobora kwemeza ko ngiyewe na Blinken tuzerekeza Kiev muri iki cyumweru. Ruzaba ruzinduko rwa mbere rw'ubu bwoko mu myaka 10 ishize. Ku rundi ruhande mu Burusiya ingabo za Ukraine nazo ibitero zikomeje kubigaba kure. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri ibitero bya drone z'abanya Ukraine
byaroshye ibisasu ku murwa mukuru Moscow no mu bindi bice bitandukanye by'Uburusiya. Minisiteri y'ingabo y'Uburusiya ibinyujije ku rubuga rwa Telegram yavuze ko yarashe drone 144 z'abanya-Ukraine zirimo 20 zarasiwe mu murwa mukuru w'Uburusiya Moscow na 72 zarasiwe mu gice cy'uburengerazuba bw'Uburusiya cyitwa Bryansk, ndetse n'izindi 50 zarasiwe mu bindi bice bitandukanye. Gusa nubwo drone zarashwe zigashwanyaguzwa, ntabwo zose zasenywe kubera ko hari aho zarashe mu murwa mukuru Moscow. Nk'uko bitangazwa n'umuyobozi mukuru wa Moscow Andrei Vorobyov, ngo drone z'abanya-Ukraine zarashe mu turere tw'imijyi turimo Podolsk, Ramenskoye, Lyubersk, Domodedovo ndetse na Kolomna, ni muri Moscow nyine. Ibi bitero byahitanye umugore umwe bikomeretsa abandi bantu 3. Bimwe mu byasenywe n'izi drone birimo inyubako 2 z'ama-appartement atuyemo abantu zangiritse bikomeye cyane. Gusa umuyobozi yavuze ko ibinyacumi by'abantu bavanywe muri ibyo bice hakiri kare. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters byavuze ko hari ibibuga by'indege 3 ku murwa mukuru Moscow byabaye bifunzwe kubera ibi bitero bya za drone byogoga ikirere cy'Uburusiya mu buryo butigeze bubaho mbere. Benshi bati Ukraine iratinyuka. Iraswa ry'ibi bisasu bikozwe na drone z'abanya-Ukraine byabaye kimwe mu bitero bikomeye Ukraine igabye mu Burusiya kuva yakwinjira ku butaka bw'Uburusiya ku itariki ya 6 y'ukwa 8 muri uyu mwaka. Tugarutse muri Ukraine, Uburusiya burashaka gufata umujyi wa Pokrovsk. Mu kanya twabivuzeho. Uyu ni umujyi w'ingenzi cyane wegeranye n'undi mujyi witwa Mironhrad. Yombi iyi mijyi imbere y'intambara yituwe n'abaturage barenga 100,000, benshi muri bo ubu barahunze. Niyo mijyi minini ya nyuma muri aka gace k'akarere ka Donetsk ikigenzurwa na Ukraine. Urugamba rwa Pokrovsk mu by'ukuri ni ugukomeza k'urugamba rwa Avdiivka, umujyi Ukraine yatakaje mu kwezi kwa 2 muri uyu mwaka nyuma y'amezi yarashize uberamo imirwano ikomeye. Uyu mujyi wa Avdiivka uri mu ntera igera ku birometero hafi 40 mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa Pokrovsk. Wabonwaga nk'ahantu harinzwe cyane harindaga imijyi n'imihanda yo mu burengerazuba bwawo, bigafasha mu gushyigikira abasirikare ba Ukraine bari ku murongo wose w'imbere w'urugamba. Amaherezo ubwo umujyi wa Avdiivka wigarurirwaga n'Uburusiya wasigaye ari amatongo. Kwari ugutakaza gukomeye kuri Ukraine. Ibi byari bivuze ko Uburusiya bushobora guhindura bukibanda cyane kuri Pokrovsk n'umujyi wa Chasiv Yar w'ingenzi cyane uri ku musozi hejuru. Ni umujyi witegeye imijyi y'ingenzi yo muri Donetsk igenzurwa na Ukraine. Uko intambara irushaho gukara no gufata indi ntera, buri ruhande rurakora ibishoboka byose ngo rubabaze urundi kugera no ku baturage babo. Nk'ubu Uburusiya buravuga ko igitero cya Ukraine muri Kursk uretse abasirikare cyahitanye ku mpande zombi, ariko ngo kimaze no gukomeretsa abaturage barenga 240. Pavel Almenko ni minisitiri w'ubuzima wungirije w'agateganyo mu karere ka Kursk. Avuga ko abasivili 243 barimo abana 11 bakomeretse kuva iki gitero cy'ingabo za Ukraine cyatangira ku itariki ya 6 y'ukwa 8 muri uyu mwaka. Ibiro ntaramakuru bya leta y'Uburusiya TASS byavuze ko abantu 6,908 barimo abana 363 bari mu bigo 94 by'amacumbi y'agateganyo aho ngaho muri Kursk. Yanavuze ko mu mpera z'ukwezi kwa 8 abantu 133 bahungiye mu turere duhana imbibi na Kursk. Hagati aho mu gihe intambara ikomeje, perezida w'Uburusiya Vladimir Vladimirovich Putin akomeje kwagura ubufatanye n'ibindi bihugu, ari nako arushaho gushaka inshuti nshya zo kumufasha muri iyi ntambara. Kwigeze kuvuga mu kanya ko ngubu hari amasezerano mashya y'imikoranire agiye gusinywa hagati y'Uburusiya na Iran. Ntago ari ibyo gusa, kubera ko noneho minisiteri y'ingabo y'Uburusiya yavuze ko igisirikare cy'Uburusiya cyatangiye imyitozo ikomeye yo mu mazi no mu kirere. Ni imyitozo izaba irimo ingabo zirenga 90,000
n'ubwato bw'intambara bugera kuri 400 ndetse Ubushinwa nabwo buzitabira imyitozo. Mu gutangaza imyitozo, Ubushinwa bwavuze ko bugamije guteza imbere ubufatanye hagati y'ibihugu byombi no gushimangira ubushobozi bwabo bwo guhangana n'ibihungabanya umutekano wabo. Ubushinwa nabwo bukeneye ko igisirikare cyabwo kirwanira mu mazi kigira ubushobozi buhambaye, kubera ko vuba cyangwa kera Ubushinwa buzatera ikirwa cya Taiwan. Intambara muri Ukraine no mu Burusiya irarushaho gukomera uko bwije n'uko bukeye. Uburusiya burimo kurushaho kongera imbaraga zikoreshwa muri Ukraine no kongera ibitero byabwo, ari nako bukomeza kwigarurira uduce twinshi two muri Ukraine. Gusa ariko Ukraine nayo birasa naho itagifitiye ubwoba bwinshi Uburusiya nk'uko byahoze mu myaka ibiri ishize, kubera ko ubu nayo ntabwo igitinya kugaba ibitero imbere mu Burusiya kugera no ku murwa mukuru Moscow. Ikindi, kuva OTAN yakwemerera Ukraine gukoresha intwaro iyiha ikazirashisha mu Burusiya, birasa naho Ukraine nayo yifitiye icyizere cyo guhangana n'Uburusiya, kugeza ubwo noneho Ukraine irimo kugaba ibitero ntabwo itinya kurasa mu murwa mukuru Moscow. Abarusiya n'isi yose bategerezanije amatsiko n'igishyika icyo Vladimir Putin aza gukora nyuma y'iki gitero cya drone kibasiye umurwa mukuru Moscow. Hashize amezi atari make Uburusiya bugaragaza ko Ukraine ari itifuza amahoro no kurangira kw'iyi ntambara bamaze n'imyaka hafi 3. Uburusiya kandi bwakunze guhindura ibyo busaba kugira ngo ibyo biganiro bibeho. Nyuma gato yuko Ukraine iteye Uburusiya mu gace ka Kursk ni ku itariki ya 6 y'ukwa 8, Uburusiya bwari bwavuze ko ibiganiro by'amahoro bitashoboka kubera ubwo bushotoranyi bwa Ukraine. Mbere yaho mu kwezi kwa 6, President Vladimir Putin yari yavuze ko azahagarika intambara ari uko Ukraine yeruye ikavuga ko itagikeneye kujya muri OTAN, kandi Ukraine ikemera ko uduce tune ko muri Ukraine Uburusiya bwigaruriye twigenga, Ukraine igahagarika kutwita utwayo. Birumvikana ibingibi Ukraine yahise byamagana. Kubirebana n'ibiganiro bagiranye mu 2022 byabereye Istanbul, President Vladimir Putin avuga ko hari ibyo bari bumvikanye, ariko ngo Abanyamerika n'Abanyaburayi basunikiye Ukraine kutabishyira mu bikorwa. Ibi byose Ukraine irabihakana, ikavuga ko ntacyo yigeze yumvikana n'Uburusiya. Uburusiya bwatangije ibitero kuri Ukraine ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 2 mu mwaka wa 2022. Uburusiya bwari buzi ko bizaba ibintu byoroshye gutsinda intambara, ariko nyuma y'igihe gito ingabo za Ukraine zihagazeho zisunikira Abarusiya gusubira inyuma bagana mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Ukraine. Ibi nibyo byahise bituma hatangira ibiganiro by'amahoro byabereye Istanbul muri Turukiya. Gusa ibi biganiro byaje guhagarara ntibyanongera gusubukurwa. Hagati aho ku Burusiya gufata agace ka Donbass ko mu burasirazuba bwa Ukraine nicyo kintu cya mbere bwifuza. Uyu munsi President Putin yanavuze ko rwose ingabo z'igihugu cye zikomeje gushushubikanyiza Ukraine zateye agace ka Kursk. Bwana Putin yibajije ati se umugambi wa Ukraine waba waragenze uko babyifuzaga? Ati oya, ntabwo rwose byagenze nk'uko bari babiteguye. Ati rwose umwanzi yatsindiwe cyane mu bice by'ingenzi yashakaga gufata, ati kandi ingabo zacu zirimo ziramushushubikanya. Yavuze ko Ukraine ikomeje gutakariza ingabo nyinshi muri Kursk mu Burusiya. Ati muri kariya gace ubu ingabo zacu zamaze gusubiza ibintu ku murongo ndetse zatangiye kwirukana umwanzi ku butaka bwacu. Ati igisirikare cy'Uburusiya gifite uburenganzira bwose bwo kwirukana umwanzi ku butaka bwacu. Vladimir Putin yavuze ibi mu gihe n'ubundi bisa n'ibitameze neza imbere mu butegetsi bwa Ukraine. Usibye muri politike no ku rugamba, Ukraine ishobora kuba irimo gucika intege. Nk'ubwo Ukraine imaze iminsi isaba ibihugu byo muri OTAN biyishyigikiye mu ntambara.
ko byayifasha kurasa ibisasu na drone biri mu kirere cyayo kubera ko ingabo z'iki gihugu zirwanira mu kirere ngo zamaze gucika intege. Gusa ubuyobozi bw'uyu muryango OTAN bwasabye ibihugu binyamuryango kutivanga muri iyi ntambara. Usibye ko mu maso ya Vladimir Putin nta banga rihari, OTAN iri muri iyi ntambara mu buryo bweruye. Umuvugizi wa OTAN Farhad Atlala yabwiye ibiro ntaramakuru byo muri Espagne Europa News ko uyu muryango udashaka kwinjira mu ntambara mu buryo bweruye. Ati OTAN ntabwo ari umwe mu bahanganye mu ntambara ndetse ntabwo izigera yinjiramo. Ni nyuma y'uko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Polonye Radoslaw Sikorski yabwiye Financial Times ko mu gihe hagira ibisasu by'Uburusiya binyura mu kirere cya Polonye ngo babihanura kubera ko haba hari ibyago by'uko ibice byabyo byagiraho bigwa muri Polonye bikageraho bikomeretsa. Ati kuba umunyamuryango wa OTAN ntabwo bikuraho inshingano za buri gihugu zo kwirindira ikirere. Ati ni inshingano duhabwa n'itegeko nshinga. Polonye na Ukraine baheruka kugirana amasezerano mu bya gisirikari, amasezerano arimo no guhanura ibisasu na drone z'Uburusiya, ariko Minisitiri w'Ingabo wa Polonye witwa Kosiniak Kamisiz yemeje ko bitashyirwa mu bikorwa OTAN itabyemeye. Ibi nibyo bimaze kuba kubera ko OTAN yabyanze. OTAN igaragaza ko igomba gukora ibishoboka byose igafasha Ukraine mu ntambara imaze n'imyaka hafi 3, ariko ngo ikabikora ku buryo itarenga imbibi z'icyo gihugu. Kuba Ukraine yatangiye gusaba ibihugu byo muri OTAN kuyifasha guhanura ibisasu by'Abarusiya bishobora kuba ari ubufasha iki gihugu kizakomeza gukenera rwose, kubera ko ibi bisasu byo Uburusiya burabifite ku bwinshi. Reka tuvuge kuri ibi bisasu birimo n'ibya kirimbuzi Uburusiya bufite, ariko tubigereranye n'iby'ibindi bihugu bifite. Muribuka ubwo Uburusiya bwatangazaga ko bugiye kuvugurura itegeko rigenga ibyo gukoresha intwaro za kirimbuzi. Ibi bintu ntabwo ari bishya. Iyi ntambara igitangira mu 2022 ubwo yari imaze ukwezi kumwe, mu kwezi kwa gatatu, Perezida Vladimir Putin yasabye ko intwaro kirimbuzi z'Uburusiya zitegurwa bidasanzwe. Ibi byahise byongera impungenge ku isi. Gusa iki gihe abasesenguzi mu by'intambara bavuze ko ibyo yavuze ngo byari nko kuburira ibindi bihugu ngo byirinde kwivanga muri iyi ntambara ku ruhande rwa Ukraine, aho kuba ubushake koko bwo gukoresha izo ntwaro. Intwaro kirimbuzi ubu ngubu zimaze imyaka hafi 80 ziriho, kandi ibihugu byinshi bizibona nk'intwaro yo kwizeza umutekano wabyo. Ubundi Uburusiya bufite intwaro kirimbuzi zingana iki? Imibare yose y'intwaro kirimbuzi niyo kugenekereza, ariko ikigo Federation of American Scientists kivuga ko Uburusiya bufite imitwe y'intwaro kirimbuzi iyo bita warheads 5977. Nubwo aho harimo izigera ku 1500 zitagishobora gukoreshwa ahubwo zigomba gusenywa. Warheads cyangwa se imitwe y'ibisasu ni ibyuma bibika ubumara kirimbuzi butuma habaho guturika gukomeye. Ni nabyo biraswa hakoreshejwe ibindi byabugenewe. Muzisaga 4500 nyinshi zifatwa nk'intwaro z'ingenzi. Zimwe muri zo zishobora kuraswa mu ntera ya kure cyane. Uyu munsi Uburusiya bufite misile ndengamipaka 1185. Izirenga kimwe cya kabiri kizi ziri ku butaka, ni ukuvuga mu birindiro bya gisirikare by'Uburusiya aho zishobora kuraswa igihe icyo ari cyo cyose, mu gihe zisigaye ziri mu bubiko. Uburusiya kandi bufite misile 800 zishobora kurasirwa mu mato yagenewe gutwara ibisasu. Bufite misile 580 zirasirwa mu kirere hakoresheje intwaro zabugenewe. Izi nizo bamaze iminsi barasa muri Ukraine, maze Ukraine igasaba ibihugu bitandukanye kuyifasha kuzihanura. Izisigaye ni ntoya, ni iz'ubushobozi kirimbuzi buto, ziraswa hafi nko ku rugamba cyangwa se mu nyanja. Gusa ibi ntabwo bisobanuye ko Uburusiya bufite misile kirimbuzi ibihumbi zaraswa kure ziteguye kuraswa. Niyo mpamvu Putin yasabaga ko zitegurwa. Warheads zigera ku 1588 nizo zisanzwe zaroherejwe aho zishobora gukoreshwa. Ibi ni kw'inzobere zibivuga. Ibi bivuze ko izi misile ziri ku bigo bya bombe na za misile cyangwa se mu mato yo munsi mu nyanja.
aho ushobora kwibaza ingano y'izi ntwaro z'Uburusiya uzigereranije n'ibindi bihugu. Ibihugu 9 ku isi nibyo bifite intwaro kirimbuzi. Ni Ubushinwa, Ubufaransa, Ubuhindi, Israeli, Korea ya Ruguru, Pakistan, Uburusiya, Ubwongereza na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya nibwo buzi imbere mu kugira izi ntwaro nyinshi, kubera ko bufite 5977, bugakurikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite 5426, hakaza Ubushinwa bufite 350 zonyine, ubundi hakabona kuzaho ibihugu by'Uburayi nk'Ubufaransa n'Ubwongereza, ubundi hakaza Pakistan, Ubuhindi, Israeli na Korea ya Ruguru. Ubushinwa, Ubufaransa, Uburusiya, Amerika n'Ubwongereza biri mu bihugu 191 byasinye amasezerano yo kutongera ikorwa ry'izi ntwaro kirimbuzi, amasezerano azwi nka Non-Proliferation of Nuclear Weapons NPT. Muri aya masezerano bagomba kugabanya warheads kirimbuzi bafite mu bubiko bwabo, kandi mu magambo biyemeje kuzica burundu. Aya masezerano yagabanije umubare w'izi ntwaro ibyo bihugu byari bifite kuva mu myaka y'1970 n'1980. Ubuhindi, Israeli na Pakistan ntabwo byigeze bijya muri ayo masezerano ya NPT. Korea ya Ruguru nayo yavuyemo mu 2003. Uyu munsi hafi 1/2 cy'intwaro kirimbuzi ziri ku isi ziri mu Burusiya. Israeli nicyo gihugu cyonyine muri biriya 9 kitigeze cyemeza gahunda yacyo yo gukora intwaro kirimbuzi, ariko cyemeje ko gifite warheads kirimbuzi. Ukraine nta ntwaro kirimbuzi ifite, kandi nubwo ibishinjwa na Perezida Putin nta gihamya yuko yigeze igerageza kuzitunga. Intwaro kirimbuzi zikozwe mu buryo bwo gusenya by'ikirenga. Urwego rwo gusenya zigeraho guterwa n'ibintu bigiye bitandukanye, birimo nk'ingano y'umutwe w'intwaro cyangwa se warhead, ubutumburuke iyo ntwaro yaturikiyeho uvuye ku butaka, imiterere yaho yarashwe n'ibindi. Gusa na warhead ntoya kurusha izindi ishobora gutera ingufu nyinshi cyane n'ingaruka nini mu gihe kizaza. Bombe kirimbuzi yisha abantu basaga 146 Hiroshima mu Buyapani. Ni mu ntambara ya kabiri y'isi, yapimaga kilotone 15, kandi warhead zo muri iki gihe zishobora kugira kilotone 1000. Ni nkaho nta kintu cyarokoka ahantu haturikiye igisasu nk'iki ngiki. Iyo bakirashe, nyuma y'umurabyo uhuma amaso hakurikiraho ikibumbe kinini cy'umuriro no guturika guhambaye gushobora gusenya inyubako zikomeye n'ibikorwa remezo mu ntera ya kilometero nyinshi. Ingingo yo kugira intwaro nyinshi kirimbuzi niyo kugira ubushobozi bwo gusenya burundu umwanzi, bityo ntabe yatekereza kugutera. Ijambo rizwi cyane rikoreshwa kuri ibi ni ukubasha gusenyana, cyangwa se mutually assured destruction, MAD. Nubwo habayeho kugerageza kenshi ibisasu kirimbuzi no guhora bahindura imiterere yabyo n'ingufu zo gusenya zabyo, izi ntwaro ntabwo zirakoreshwa na rimwe mu mirwano ya gisirikare kuva mu 1945. Politiki y'Uburusiya yemera ko izi ntwaro zigenewe gusa kwirinda, ikavuga ahantu 4 honyine zishobora gukoreshwa. Ngo zakoreshwa haramutse habayeho kurasa misile iraswa kure itumbereye ubutaka bw'Uburusiya cyangwa se inshuti zabwo. Zakoreshwa kandi haramutse habayeho gukoresha intwaro kirimbuzi cyangwa se izindi ntwaro z'ubwicanyi bukomeye ku Burusiya cyangwa inshuti zabwo. Zakoreshwa kandi haramutse habayeho igitero gikomeye ku kigo cya leta cyangwa cya gisirikare cy'Uburusiya, bigahungabanya ubushobozi bw'igihugu bw'ingufu za kirimbuzi. Zishobora gukoreshwa kandi haramutse habayeho gushotora Uburusiya ukoresheje intwaro zisanzwe zemewe, bigatera kubangamirwa ko kubaho kw'igihugu. Ibi byose ni ibintu biteye ubwoba abatari bake ku isi, kubera ko uyu munsi Uburusiya burimo kuvugurura amategeko ku buryo byoroshywa gukoresha izi ntwaro.
iyi niyo mpamvu kumva amakuru y'uko Uburusiya bwemeye ibiganiro na Ukraine ari inkuru nziza kuri benshi.